Ja sam uvijek bila svestrana i sve me je uvijek zanimalo, ali nažalost mislim da su neki komentari negativni okolina, da su me jako sprečavali i zaustavljali. Zašto? Pa imala sam namjeru upisati umjetničku akademiju, ali tad sam nazvala prijateljicu najbolju i rekla mi je da pa pogledaj sebe, ti si ružna, debela, niko te neće prihvatiti tamo jednostavno. To ti je najbolja prijateljica? Da, Više niste u kontaktu. bivša najbolja prijateljica i ne znam zašto, nisam nikad bila sigurna u sebe. Ja sam ju poslušala, onda sam još pitala mamu za njezino mišljenje, ona mi je rekla pa da, Viktorija je u pravu, nisi baš za glumu, za ples. I tak sam odustala.